Uyavuka right, masozwa le umsindo ke wakazi ukuthi ukhokhovula. Usuke sengaphakathi ke endlini zokusakaza khokhovula ke Gundabaloyi khona ke la endlini zokusakaza khokhovula sithathele lithoba sikubingelele base sikabukela hlelweni ke i-vintage mode sicela umbingelele umlaleli ekhaya kehlala amakhehla nomlaleli emakhaya ninonke sanibingelela simthanda kakhulu la eMalahleni FM siumndeni phela singakhohlwa asikho lapha ngoba sizama ukuba ngo celebrity singaba yiwo kodwa silanga ngoba sifuna ukufundisana siphile ndawonye umndeni ushare okuningi sizoshare la enjalo nje khokhovula hlezi kuyintokozo ukuthi sibe nawo ke ngaso lesi sikhathi ngoba ke kusuke uzosizakala ke umphakathi kanjalo ke nesizwe khokhovula namhlanje udaba esilubhekayo lobucanyeni lesimangaliso sobheka umdlavuza nanokuthi ke umsuka wawo usukaphi yini ama symptoms izimpawu njalo njalo mhlawumbe ungamthatha umbeke umlaleli ngalesihloko esobe sikhuluma ngaso namhlanje umdlavuza ungathini yabona kukaningi kakhulu ngithe mangibuka ngathi mina kambe okhokho bethu babezimfathu yini benganalwazi na kambe okhokho bethu abakwazanga yini ukurana umhlaba wabo njengokuthi ukuthi governance namhlanje njengamakhosi neinkosi nabasizi neinduna zamakhosi babehlakaniphile bayazi imithetho kwaze kwafika abangani nabafowethu sebabafowethu manje over futhi iqiniso liphelele ukuthi izifo zazikhona phela nangaleyo mnyaka kodwa zazilashwa kanjani ikona yini history noma imbali esinayo ethi abantu bafa nje ubutamtam nobuthaphuthaphu befa abantu bengcwatshwa abanye bengasakwazi ukungcwabana ngoba izifo zazingakwazi ukulawuleka ngoba babengenamithi yayikhona leyo mithi leyo kunesifo abantu abasibiza ngokuthi umdlavuza uzamaZulu bethi umdlavuza abasuthu nabatswana Sifulana amavenda Tshipfula una Tshipfula ndo ndiwanga Tshipfula wanshayile ngesifula ngapha koZimbabwe amandebele Imvukuzane babe beyifanisa beyifungisa izini symbolism ngemvukuzane lesiyaziyo ngoba ndivukuza umhlaba uthola umhlaba uvukuzeke waphela okuyikuthi lento izobe ikuvukuza umzimba ake mphinde mbuyele futhi nakho phela sesikwazulu Natal emazulwini manje amazulu agcwele la uSoweto uzwe unesilonda esingapholi abanye awunesilonda sikashukela uyaba umuntu enenkalakatha esilonda omunye uzuzubona amathambo evelile sengingazibona mina lezo zilonda ngalapho omunye ngaqeda 6 months ngingakhona ukudla inyama ngingakubonile lapha seseligwana sakhulu sasikephi lo muntu loyo ngamlapha ngaphiwa nginendlu mina engayiphiwe Venda wayenganamali kunesibhedlela okuthiwa iElim samkhipha leso sibhedlela samsa okuthiwa Isilonda la eVenda Nzhelele bamkhipha lapha bahamba bomcela isihlobo bathi hayi besicela abuye ngoba vele kunganashintsho esibhedlela lo muntu akanashukela nje abantu banezilonda zikashukela uma egujwa isilonda sesiveza ithambo ngamlapha lo muntu la sasimshaye emqaleni nangemva lapho ekhanda sidla umqala lo muntu lona ngizokutshela ukuthi namhlanje akabone emehlweni kodwa lezo zilonda zaphola engisolela ukuthi zadla imthambo noma ngokudalwa komuntu ezisupplya amehlo ngaloko okudingwa ngamehlo ukuzabona nami ngiyacabangela ngazi nginyanga phela asibo laba abapompola ngele machine liyami yes now ngaze nganikezwe indlu umuntu othiwa ngumsanda ikona naseVenda namhlanje ngaleso sikhathi ngasahlola nje namhlanje ngihlola ngo500 ekhetha lamakhetha ngahlola ngo10 rand ufike nguhlole mahala ngizama nje ukukhombisa abantu ukuthi leli khono likhona okubuya hlola ukhokhovula uyini uchitha angishayi amathambo akhona ashiwa ngabogogo angiwaphiwanga aphiwa abantu abami kubantu abami biological babo 17 iningi labo
ba abanye bayizangoma abanye bangenwa ilabo mamlambo lokho kwezinyoko kwamanzini abanye bangenwa kwasemahlathini okuthiwa ngiyimndawo yimndiki kanjalo ojukwa umantshomani zihlukile lezo zinto lezo ezinye ziyazwana ezinye ziyaxabana bese uzenza zizwane ake mbuyele ke odabeni lethu namhlanje unesilonda sikashukela bamteste lo mama bamtesta wayenganashukela kodwa imigubhu uzubona ithamba wapha emqaleni yo baningi esengibasizile abanye enesilonda nje esingapholi kodwa uthola ukuthi mabe mtesta ushukela kala kodwa kuloko kucatshangela ukuthi hayi ushukela mase beza ngengqondo yokudidanisa bekudidanisa kakhulu bese bethi hayi ushukela ocashile ucashe kuphi uyovunjululwa ngani Babona madoda abazalwane ngize ngifike kakhulu kule ndaba yemvukuzane isifula Tshipfula esingathi cancer ngisho njalo ngoba akethi yilezo zinto lezo osokwaduma ngazo base sifike kulaba abangale ngentshonalanga kahle kakhulu abantu bangangizwa kabi angi-discourage abantu ukuthi bangaye esibhedlela sinto yokuqala esheshayo ephuthumayo uthi mase uthola ukuthi hayi lokhu ngokwesintu bese uye esintwini odokotela namanesi manje bakutshela uzobethi hayi le yakho ifuna isintu begaqezwe izinto zokupopola ngoba bazelwe phela ngokwesintu bakudobhadobha kunye lapha nalapha yana mangithi mina abantu bakholelwa ukuthi lento ibonakala idla umuntu ivelile njengesilonda lesotwa asipholi akunjalo kuphela lo mdlavuza lo lemvukuzane lesifula lesifulana lesilonda esingapholi basho njalo siyakwazi ukuba isilonda esingapholi kuvalekile ungazi nasilonda ngisho nesibonakalayo kodwa ngaphakathi udleka lana lapha bese bethu amaZulu unombhulelo unelumbo ulunjiwe unomeqo kanti igama elithi ilumbo nokulumba yini ukulumba ikuhlangahlanganisa imithi ezoyokwenza isenzo thizeni noshintsho thizeni olubi noma oluhle ungavumi ukuba umlumbikazi aphile Exodus 22 verse 18 hey nyabacupha abathakathi lapha khuzanane emakhaya uzogogo emizini yabantu umuntu ebuyile ezofaka abantu imbhulelo nemdlavuza belelela endiza ke ntandiza ngazo ngicuphe avuke ekseni ugogo uthi hey ushawe ngumlilo wabantu abadala amadlozi unamantshabusuku hayi mawuthi umlilo wamadlozi usuyilahlile ulahlekile akashawa ngomlilo wamadlozi mawuthi ngamantshabusuku ngiyavuma ushile vele ebusuku mina ngicuphile ngemlilo emzini yabantu esiyobafaka yona imdlavuza le madoda abazalwane ngisaqhubeka ngawo futhi lo mdlavuza hayi usela kuwagula lo mama noma ngumntwana hayi wavele wazalwa nje wangenwa ngenye into nesibhedlela mabemfaka bepompola ngemshini kuveli lutho sesiyabathe kuveli lutho ngamaloyo uyadliwa umuntu ngaphakathi mina ngiyawazi ama techniques ukuthi abathakathi baqhuba lokhu nalokhu behlanganisa lokhu befuna ukuachieve lokhu yiloko mina ngibabhitha mina ngabhitha onenkani ozizwayo ukuthi uthakatha ngempela asibeke la sizofakazisa emalahleni siqale lempilo noma singayiqala phambi kwakusasa noma nini la ufuna khona kodwa ipoint elikona likuthi mawuhleli phansi ngiqinisile ngeke uzithola izinyawo zakho you're not going to find your feet. I'll make sure I choose to live and you go down, I put you down. Kudala okhokho babelwa bevimba ukuthi kungabi nabantu abangoso science abadala yona lemdlavuza ngisamzwela umuntu ongavumiyo manje ukuthi ubuthakathi bukhona kodwa mangikhuluma kanjena umlaleli osemakhaya omunye uyasizwa isilonda siwuround indawo thizeni ukuthi phela lapha nginesilonda sidla ngaphakathi ize singabhokozelanga ngaphandle bayakuvukuza bathatha inzipho lezi zemvukuzane bathatha inyongo lezi zemvukuzane bathatha amazinyo lana amade alemvukuzane lento efana negundane le abanye babeyiqhwande nje uyibona iphuma engathi ayibone emehlweni abanye base befuna ukubhayizisa into zakho ukuthi uvaleke nje uyabona omunye uzama ibusiness liyalithi lihambe liyakhanya lifike lapha selimpuputhekisiwe abanye basuka besebenzisa wena linto ngoba vele akithi ayiboni phela asikuthi ayiboni but ukubona kwayo kubonela kude okunye kusuke kudalwa ukuthi njobe idlala ngomhlabathi nomhlabathi uyaphazamisa namehlo namhlanje ngithi ngizokhuluma ngomdlavuza zini izimpawu omunye uthi mawuhleli
uzwe engathi phakathi naphakathi kwenyama yakho nesikhumba kuhamba ubuhlungu sizothi obushisayo omnye kube ngathi ayinwe ngaayini abanye omunye kuyamenza mhlambe ngaphansi la izinqeni kuya emlenzeni ethangeni ngaphansi kube ngathi ayinwe ngaayini omunye ahlale ezizwa ngathi unemasela nje elitwistekile eselaba permanent nje hawu kathi ngingugogo ngaka ngaze ndlala ebhola ngijima ngikhumbula ngiwa kabi noma ngenyela ngase ngisiba nje nemasela iyahlala nje injalo sangathi igwazwe ngeyipikili njalo kwenze njani iyadla lento eumdlavuza lento iyahamba njengoba usukubona lana imvukuzane ma imba lapho ihamba ubone isivukuze lapho ubone isivukuze lapho ihamba phansi kuloko iyabisenziwe scientifically but spiritually scientifically which in other words is witchcraft isenziwe ukuthi ihambe emzimbeni wakho omunye imqala ngezinyawo uyazi uma iqale ngezinyawo bayibizana ikhehla lamakhehla nomlaleli lapha emakhaya bayibizana kokuvula umeqo yes umeqo lekuyindlela umuntu owacabanga igama elilodwa elingeza ukuba limtantisa limisa lena libe umtanti nje nolilaleleyo azwe ukuthi ayilesisho mase kuthiwa umeqo akushiwo ukweqa intambo noma lokho esasikubona kuma Olympic beqa bejumpa beyaphezulu sekushiwo ukuthi wena ubuhamba la kwathi ukuthi bakufakele into lapha othe uyinyathela yangena ngezinyawo ngiyangizwe ozakwethu inyanga nabathandazi nabaprofeti mabehlolela abantu umuntu eziphathelwe nje umbhulelo yilento lena abayishayelele kuwe bayifaka ngobuningi ikwezo sokuthiwa ngumbhulelo ngoba ilimaza ngapha akusena ndawo okuthiwa le yiko lapho elimaza khona umbhulelo unayo nje yonke isemzimbeni wakho sithi umbhulelo ngoba ihamba nje yonke indawo ingene phezulu noma ingene ngokuphefumula kwakho noma ingene ngendlela abayifake ngayo noma bakufakela ulele umbhulelo kodwa maze sithi umeqo lo mdlavuza lo